Nach maith féiking uide agus míle thanks an hien. Seo hiad is ranching seminar mar seo, ranching seminar an eile agus ranching seminar an làmh-sgrìobhainnean a seo hiad is a dhéh sin bhí eile agus làmh-sgrìobhainnean dhéanamh gnú ná. So ha mín dochas can teach go málainn. Le fisce gin mud a thuilead Sùilean géibhse eile Cwyd ffys as y chatbox ni rydych yn gysyn byd ffysach yn jeh tapast. A cha mi'n dochus gyn tjeidju gyma. Agus ha sy'n ofys o'ch chi'n tolichtje sre yw'n hosich le ar olanoch Caitlin Powell a ha dirwch creachich rounds coed chysbar a fysi brin rhain mi ein Dhiù. Rhain Caitlin Ciad came on an Dathan an olchai main an an Frangish exnation hanigi gus sònraichte gus cwrs y comisi hienu agus station haroes an falog agus a sy'n ofos o'ch chi'n post no gyn danigi gus rounds y hienu agus sio yn cysbeth veli brin yn Dhiù hain. So, ni'n cael Caitlin. Thank you. I know that it's really that who much hang on some tune. So okay, well, we've paper I mean, Giri Sùilean Beurla copper is a Ghàidhlig. Agus J ha kind of lèirsinn-dhathan agus ciamar eadar-dhealaichte fo lèirsinn-dhathan an sa Bheurla. J ha sònraichte dhathan an sa Ghàidhlig. Hai gytrach a bhí mothgol ar a chuneist a bhí féchanrí co-ionnan dhéanamh eadar-dhealaichte agus sònraichte mórchanan mar Bheurla agus mín chanan mar Ghàidhlig nuair a haibh deanamh breiniúig ar an íre sophisticaach ag well, hanéal an canan seo ho sophisticaach chrí canan eile nach héil, na háibh an dhathan ho áist a ritgan. So han co-theacsa bh Dualchas Nitheil eile chuteach nuair a haibh sgrùdadh canan eadar-dhealaichte ó mar thuismíle Sùilean Ghàidhlig han dói a chuir ar an súil eadar-dhealaichte an canan an eadar-dhealaichte. So okay. So also go Jehan lèirsinn-dhathan is cohan Berlin and K. So in lèirsinn-dhathan sin dói smúnichuig dhathan eadar-dhealaichte vo frucht-dhathan. So hier dúine, ciad níl de fiamh eadar-dhealaichte a chaneanimig sin ach bacon. So frucht-dhathan na dhathan a how actually feichen. Agus lèirsinn-dhathan sin, an dói a how is smúnichuig dhathan, co-ionnan dad sin again. So ha an bún sgrùdadh a dhéanamh an in 1969 le Brent Berlin is Paul K ag gáiltha Berkeley. Is bhíonigiad Jehan na búnachlan dhathan basic color terms. Agus an áardú an nachlasaí an canan. Féimi búnachlan dhathan a bhí monolexemic gun rún cunglaite agus a bhí gan clacha cúanta. So ha seo an lista around Berlin is K leis na íran eadar-dhealaichte achad. So here see it can be da ra ag an táiseach bhí dús geall nó údanin doracha is soir nó fionar is flá brin seo a binary. Exoneration bí Jerech, uaine neomhóide ag íar a céithir bí uaine agus buúri chéile, exoneration garan down and purpy pink orange agus glass. So ha Bheurla ag íre a seach is smúnic go bhfuil sin níre as áiste ach ha a Ghàidhlig ag níre céithir an dói. So canan yay! Hús taidí lèirsinn lùchd-rannsachaidh an t-Seann Litreachas na bunachlan dhathan an sa Ghàidhlig Ghreugais go bhfuil dú geall Jerech glas agus bhuaile. So ha seo kinda ag íre céithir ach a glas fatan is toin sin a grín a bhain. Agus ha imime triplet leis a scrúdadh seo agus an dóir rainne. Ha nach dhathan an san áardú sin an cánaí mar a chéir le glas an seo.
leis cíal gré agus blú, so sin cúr an orú sin amach san áte co-dhiù. Cúteach bíon dói a chríneach datha a bhí a tors cleachdadh-dhathan a gceanimich mansell chips de gúine agus a fáine ciamar a bhaid gannáineach. So bha sin gun co-theacsa íte agus ha tar scalar an aim ó geola sin Ghreugais an éibir sin. Ha fémal an tar cultaran físa bhíán as an déisiir sa rút a ha dáte a bheile like na lús nó úsca joan mar sin rud. Ag sa bhara sin, ba Bheurla is cé a sibh ennimin an jiffer íomhan mar a bhaid a sealtain le cartain dáte. A char an cultaran eile ha lé chuman an túbin eile a bhí an luchd-rannsachaidh mar gleans cliche nó teach. So we sin, hit sin reirsciú co-ionnan sa Ghàidhlig. Ha mis a chleachtaigh fiamh sin ag sa sin cútramach or a ha Dathan an sa Bheurla ha sin fiamh a bhain ach an sa Ghàidhlig ha sin i bríon mi dhéon gleans is dóineach. It's fluke agus teach. So ha fachlan acinne mar an jifferéitir fian geall is ban sin bheile ban uan in caran blá agus ha geall so go fuair is geansach. So ha an jifferéitir garan glas agus uaine ha sin a réir gleans is dóine chuteach agus lei down is óir. Ha grú gachlachaigh mar mórún a céalchaigh is een term Bheurla an gewel unbreere a galisteach green agus blú agus gré chuteach ans na canan an ceilteach. Ag de glasgaram agus uaine ha gar an dáin agus gleansach mar dúiach cúlan sin cadh in na siimplere a searacham a chhlechar chuteach a chéalchaigh doracha mar dúine garama neo irsnachaigh garama nealaigh de chéalchaigh gohfuil literally blue sheep ach gohfuil doracha. Hannig an fachal garam bo fríomh Proto European gor ag sa sinna cíalaigh sin cúteach an fríomh genachal Bheurla warm, so ha seir sa túb warmth an fachal garam. Cíal geans an túb is láteir is an glas na bheachsa a chléchar is an na bhúr anar Sùilean agus luchd-rannsachaidh. Ha uaine rúta gana ha mí nátara mar a lochan uaine nó gún sin na bhain si an taim go cúlaí agus bhil mac béin fríomh uaine bh Ghreugais chuguras wet. An dhiù ha corcar a cíalcha crimson a chanig an bréir bh láin agus píceilta sin in nacal porfar nó porfaros agus sin a cíalcha purpís sin farantánig tíine an facal purple sa Bheurla. Or agus down scríb meg ar an winter west go bhfuil or gachlacha san creiceann na rúta gan ha screachach, lei down gachlacha san stú a ha uastal. Ach ar éis le McBain, thuirste go bhfuil Kengalan or agus an cú or fachlar san otter. Leis sin fríomh an Ghreugais haidor, leis bheach go bhfuil caran mar water-like or otter-like, so ha sin rúta gan fliamh. Agus fachlan mar ban Ghreugais agus dhiù, ha iad a clachaigh mar fachlan téineachí, mar Ghreugais amadan neo an achach ban a fallow field, neo túf ban agus Ghreugais a chrán, the left and right side of a plough, ag tréimh an achach, neo dú a bhí na dúnara le rúd gan. Leis an ransacha go raibh mí chéin, ha mi tron trí chruinnichin, trí bheorichin, barstach agus rosc. Dwáinar in srachara an lasar agus nulas aiste. A gáisteach, kind of Litreachas scríte an an alba, idir an seach a bhlíon agus príomh líon richiad. Chruinnig mi gach pachas gachan le co-theacsa na dói chhlachaigh, agus rain mi an graf seo Ghreugais san dói furiste a fhaichin co-ionnan na ha go chhlachaigh na scuminta. Agus sé geall an fachal as cúmanta le Ghreugais an darna áte. Especially Ghreugais sin chanéala ho cúmanta rí sa Bheurla a bhí chhlachaigh Dathan ar san rúta gad a bhíneach. Agus actually ha na Dathan a chhlachaigh na scuminta ar san solas agus geans a chur ar rúta gin seach an fiamh hain. So ha dú garam
cleachdadh son cíal dorcha gleansach like a shiny black. Mar túaithh gotm, geall gotm, na lán gotm. Agus like fiamh ban is geall ha sin an jiffer in bright white or fair, so had cíal solas a bhí a seachasa as a fachil sin. Agus lay down hir cúteach go bhfuil úlinn down as sin an seirsa doinead an a bharach an fiamh hain. I've got cumta go dhearach a mínig metalt, so leis túain neoclaidhin like an appers a chluai gorm graint a heit a brian miin na aramig an plúai. Agus Tá sean bharsach chumris bha glasca chlachars an éich agus uisce a ha gluasit, darú a ha cuachach agus urin in cúnirstach. Agus dhéanamh bars taliesin I héin mar gléisad go literal rútgan glas a ha cúteach a cílacha bratan ág, coltach Ghreugais sa Bheurla a na jo exemplar glas a galasteach uisce gluasit gleans agus a cílach an tolas. So bharúthaigin a bheith cáiste rúmsa leis a fráidir seo go mór a lorag listficin-dhathan, sean listficin, so hanig seo as a neor ágam agus han ágam in kind of sean seo sa apatil leis exemplar an an jalibh sin. Atóir dhéann eadar-dhealaichte ach bheith lista ann a cengailte rí dhathan. So here leis an lista seo nach éiliad úla mar is múniuch sinne dhathan an dhew le fachlin urinin like mar brach like variegated speckled and I shouldn't judge a chéalacha alad sure sa imig da du bhfuil súrit gin imig dacha cúteach go bhfuil sònraichte sònraichte even sòdach like they have fine coloured a chéalacha ha kind of qualities an seach fiamh in a bhain agus seanachlan. So han lista seo caran mínachtar or about féim féim da son gach lítear a bhí ann, so stocha nach éiliad na dhathan nas nátere a chaid hast insinach a bhí as coiad G bhaid smúnicha ag an ann mar dhathan. Agus le saltar in na ran sin Your na salam sgrùdadh sin Jacob Lean. Agus ag an táiseach bhíine chiad an compass seo, so sin compass na dagúteag le dhathan cengailte gach gú. Agus ha fiad einsinach or a ha seirsa an príomh cúlaí dhathan. So mar here a slide, ha nach a hiad well, haroid jalibh an am sin ach farsi is brian mian dhathan an spectrum dhathan a bhí an cearchail seach a bhí an líne as an seach of lín diag. Agus an sin ha it's a táisegan an achaflín diag ha a hiad jalibh cúlaí dhatha agus an sin le Newton han kengalach idir fiamh agus cúlaí dhatha ach bha sin's a dhéanamh as sa Jacob Lean, so bheith sin fata nas traia na bheith duine brion mi an spectrum dhatha an roiinnearpa. So na scaris tú an compass an a da fís go tua agus pís go jés ha an páist an tua údóin, so kind of grey nightshade colours an dói. Agus an pís go jés ha sin dóin agus an ordú ceart an spectrum dhathan a rain Newton. So ba sin dúireach co-ionnan chomh go bhfuil jólaach ag an am sin kind of ciamar a dhathan na gopur I chéile agus a smúnicha gan in na dói gydnach bídúine a smúnicha ag fat lín sin na station. Cúteach ionseach dúireach chuir go bhfuil cochar a cíalach purple in sin agus glass blue or a ha grey green is red ann mar ha, so ha fís acanne go bhfuil ag chlachar an dóir sin seach a bhí dúireach
green, blue, agus had an line gyda glas da a bhur, fashion far an tonic and thing, so had whole ran big on me and so there have been me in that and fachlin hebreerin I darf some fees ciamar bhadúine smíneigh eganam sin bhain na Dathan sin. So sin an over an Dualchas Nitheil thugútramach. So ha làmh-sgrìobhainnean na exemplar uasach ma Dathan agus an dói a janibh na Dathan mar sgrùdadh agus cúteach go cleachdadh. So an seo ha jalabhan vo na seoscail Lindisfarne agus hiad go bhfuil an salachas cholátear éitir, let's see, I think Marcus geharsht is is John Ghreugais. So ha in the daga got him a Sùilean Kingleturi na evangelist sin the like salachas eadar-dhealaichte lèirsinn-dhathan. So ha sin hílacha go bhfuil fiús nach ró fachal sònraichte is an lùchd-rannsachaidh ag an am sin ha duine is múnic ag míon an daga an an dói eadar-dhealaichte. Cultach ha insinach dúireach tarsúil ar na kind of piece and becca is na Jalabhan go bhfuil cleachdadh na Dathan botúban eadar-dhealaichte and spectrum-dhathan. So kind of how you get complementary colors. So ha and kind of jarach orange acha colorí uaine, I guess blue is jarach. Gorim is jarach, really. But me cleachdadh Speuclairean Beurla is an Dathan fiamh a féipir dúireach a bhí cínteach dúireach me chéalacha. So a bharach kind of salachas is eolas sònraichte san na Dathan fa beach látear acha míon t-Seann, so J-van na complementary colours agus ciamar Ghàidhlig rí chéile son buin nas látear a chuir orna. The Ecneolas dahi ba muncher fiogéaltach léolach Dathan agus hanéal tóir útach a furach an von a líbsin nas traia ach ha tóir bíaláras ach an mé dóithim a Dathan a dhéanamh agus ha cúte exemplar an achanne clóh ó stocha von seachah ar siamh líon díag. A bheit dáte lé agus sin cútramach lé Dathan inadal sgrùdadh inadal ach cúteach sgrùdadh bh háthairis cúteach. So hará duine déireach a cleachdadh na lusan a bheit muna chóirst agus a déanamh Dathan lach ach bheith a déanamh hir ar an bhairsteach go bhfuil na brechin a lachta le carnage go bhfuil duine a déanamh Dathan cholátear mar a chorcair an seo. Agus I think ha an sgrùdadh a insinach sin corcair and sin atáiseach le muraigh, so sin a muracht and sin tús an tíri and purple a bheit cho animal haar an seansúil. Agus fa sin na gaineigh mar an ink corcair a bheit de cleachdadh agus a Leabhar Cheannanais, the Book of Kells. Ach fa sin uasach choscail, so háisig duine a cleachdadh Dathan le crátal agus fa sin cho tradiisiúnta sa géaltach. Ach bheith de cleachdadh agus an thaobh cúteach agus an ceartaíon mar an ceartach an líte. Agus bheith de cleachdadh na Dathan le crátal sin gus an tánig Dathan analín, fa sin na mábhín a chiad fér. So bheith light fast, agus cholátear is saoire. So dhéach mí slide a dhéanamh an seo, so dúireach cumú a chuir ar a slideshow.
Ba mi géirí coirsaíanamh le Dathan anan lèirsinn-dhathan anan cultaran eadar-dhealaichte agus sònraichte an t-Seann Gréig. So bha Dathan go chleacha gan an dóigh coltach Gàidhlig an t-Seann Gréig agus scríb gladstone príomh minister sa Bhreatain. Bheor mór is míneteach barsach Homer agus le capitulate an dearg an cleachadh Dathan éige. Agus bha san is múnichuig ge nach sochen nach in Homer Dathan eichen isir or bhaid cleachadh na bréir Dathan an dóigh hon Ionach ga. So mar exemplar by a mínechuig curig mar purpri, a bhúr mar purpri an Litreachas animal a Cheannanais a Homer sin an wine dark sea about getechnicach wine looking. It's agus an am sin fachan mar cuanios fannig an facail achan Sùilean, so sin a cílacha blue anis. A caró a cílacha blue ag an am sin bhai a chleachadh an sanún dóigh a haisíne a chleachadh dúgaram a cílacha grútachan doracha ach gleansach. So I chleachadh son metalch agus scóin agus cúteach mar, a úrin sin a bhúr. So by hokumenta sin dhéanamh an cultaran eadar-dhealaichte agus sònraichte bha mi géirí cuitimachúr an Seann Gréig or a haisín a smúniche an dhiù go bhfuil cultar Seann Ghreugais an seirsa fríomh sophisticach a cultar achanne is a túbhainníor an Eorpa. Ach bhaid a chleachadh an nún ire a réir Berlin is cé lèirsinn-dhathan a Speuclairean Beurla. Agus bhaid a chleachadh so chlóra sé facail eile a ha farantánig chlorophyll. So I cílacha green an dhiù ach an git nám haró an cíl an hast. So bhaid chleachadh son míl crán óla glasa ganútan le eicil agus céiceach in ura. Agus scríb classicist Celticist Michael Clark gur chloras a cílacha the green fecund vitality of moist growing things, the quality that underlies and motivates the life of plants and is expressed nowhere more clearly than the greenish ooze that flows out if you snap a growing shoot in springtime. Agus ha sin chofashk an cílaigh glas and jiferate glas is garam that a ha dúlachan glas nionioraha it garam passion jen scarach and like stage but had a vola gabel unjan a jif gabel rutgen ur a ha glas. So inis kind of thing. So we faca gan an facail Bheurla show or ha facail homa chromophobia like a triplet acanya har lynch le Dathan. So nar a hosig duine na even snaitse Ghreugais a loreg by at the loreg mar an fair an túth clí by gal ach an dhiù had duine a loreg agus a Janus Sùilean gibel písan paint has down agus gibel so has show interest of reproduction in two yes kind of imagination ach but there hayed kind of hayed extras have písan is here the ultraviolet light neurotic in the Dathan na bha an so by ho sawyer is ho datcha and a dóigh a ha caran Ionach gain an Jews but so bha an hannig an beach that gibel and a hulurút gal agus gro and like mar Hirste the color contributes to beauty but it is not beauty, it's the structure that constitutes its essence. So and the root hain and the root as cultaran agus ba an da and seirsa untruth really. So le sin agus hannig sin ag nú nam a bha beachin cíní go sònraichte gibel duine gal ban whatever basically gibel duine gal and duine a sear. So bha sin a cúr cúitim an beach seo gibel gal jirig an rút a sear.
agus a ríist an sasintron athbheochaig ba strí ann í t-Seann Litreachas agus son Dathan láitear agus bheacinn ure an leirsinn mar Dathan mar sábhailt fiallag. Rána sin an Eiclis Caplicach a chhlachaig carcar is dearach an san údachacha agus bha sinna seirsa hábhailt an cuach achas dé an leirsinn hannig dú agus bha sin seirsa sábhailt déan fachal measarach. So bha sin na searas, bha sin ho serious, ho cíimteach inis nach bhí sin a dul amach éan hosa dáte. Agus ha insinach lei sé a quote me in the Barbarous Britons, Bheurla an chase grievous is a paper. Bhil stócha an triblit ag sasanich a na paint go sònraichte an maiseach núis, is or a bhaid cúniigh an Litreachas héin leis na chrúniigh as painted savages. So bhaid, fiachnrí astar a chuir étar an héin le, duas geall sa bhí ho measarach an dhiù, ag an am sin, or a bhaid, or a bhaid na lèirsinn-dhathan agus cúteach ag insinach a bháthach gfuil sin an am sin a hiad turas gin do láraigh sgrùdadh cearsta san dú. So rána sin bha dú chudarmh a deanamh a cúr an údach agus a station athraigh dú an saolachas ag dú bhó rútagin a bheith dána go rútagin a bheith, na saoil measarach go rútagin má. So, the Speuclairean Beurla, so bha sin kind of an amas hain a ransachaidh. So, nar ha sin a coia cultar eile, sinne má luchd-rannsachaidh na Bheurla, ha sin a coia tro Speuclairean Beurla, fat na hunne. Agus ha uabhas a cútramach go bhfuil sin móchgal is sin. So, here le na afar sin eadar-dhealaichte seo, ba thula daine is méanaige go ré na géal díreach choborb. Ach ba sin or a bhaid a sirig anún rút a bhaid is méanaigh mar ír a sophisticaach is a cultarach a héin. So as an daine is really tú vinníir in Europa, a sin is méanaigh go bhfuil féim ann tochalaíchan a deanamh le clachan. So ha sin, agus bheorichan a scríbig. Ach an cultar Gàidhlig bha de bhórcútein cultar na bhealaris agus haróid scríbig. Ach hanéal sin a chéalchaigh get nach ró scéalachan ho insinach is ho bria ann. I mean, ha bhí sacanne. Ach so hacar an rúd le Dathan, so ha sin mar an ferig ag an dearag va thula rúd le leirsinn-dhathan a deanamh tro bhíon a Bheurla, a chhlach ag iníl an Bheurla mar an mansell colour chart agus ba sin na cartain dáte. Le enim an Bheurla agus beach an Bheurla a sirig fiamh seach túbhain eile mar gleans is daine. So féimi sin really dúireach a bhí móchgal agus a bhí a cleachdadh an Dualchas Nitheil. So ha nuair drútagin mar lèirsinn-dhathan a sgrùdadh gin an co-theacsa a bhí an dé sin na cíalacha agus ciamar a bheith an duine ag an am sin, ag am san bí a cleachdadh na lèirsinn sin. So cúir sin bara co-theacsa na lèirsinn héin. Agus le Sùilean Gaelic, son a haid cútramach a cúmol nar Sùilean Gaelic orin. Haid sé dói eadar-dhealaichte a bhí a choiad éan tú an canan an san bí, nar a ha canan eile acha bíú a feichin stú an dói eadar-dhealaichte, mar an dói a ha genius orin sa Gaelic fiú sa bhí rútagin na hacha. So mar a scríb Ronnie Black seo
Hanéala go deifir go bhéile in un rúd. Bhfuil cunne sin, it's just buchárgain na an daine sa canan hain a chumó is sa chhlacha na canan, agus ba sin as a window to the west, an piece as a Ian McAgowan a fér a chalis hanan cali a hurl, ac an gale a chalis hanan cali answer, so an jiffer hanéala dírig a hurl ac a hain sin answer fat, so kind of an kingle éidir a canan Gaelach agus kind of an so sa dói a choir and so agus chuiseach mar luchd-rannsachaidh na Gaelach sin kind of an lessons achanne a lent in an rún academicach colnarí sin rún Dualchas agus a Janibh rannsachaidh úra sa Gaelach and kind of hanéal neach Alan a hinnim agus hanéal the background acham an fine arts ach an rannsachaidh bit go rain me an t-Seann neo Speuclairean Beurla sin goúir eadar-dhealaichte in an bige mar rain me sa Bheurla, so just it's value an rannsachaidh sin a dhéanamh an sa Gaelach chuteach colarí hanémas rannsachaidh Gaelach a bhí díreach na chuspur éachtrial, so buchárgain rútagin nosach a dhéanamh chuteach agus buchárgain an sul achanne an sul ba sin an leine mí agus a trachas acham an sul imig dáte gleansach dóin a dhéan an buin na Bheurla. Hanéal Dathan an bún smún sin iscrúigh ula chutecin nar Sùilean. So, sinné, thank you. I guess. Thank you. Ní seo. Yeah, ní snach bí choraman dúnéichting agus na tuaisín Sùilean Hilizine agus ma bis stréifse leine son cameras a chuúd na bí fistig Caitlin agus sin hín an heo co-séif sin was ma míle tain Caitlin son sealadh a chuiscéin an rannsachaidh go rainiú agus imimeach rud haabh so chéine sin ana hin. Fel didn't be some toshikic like cash no pound. Yes, John Murphy. Oh, okay. Leabhar Co-love. Oh, hanneich mi pillig so go skrif síse na t-Seann sa chatbox. Well, no, I ceist go brí amach sin glan sé díach bhfuil hanneich mi co-síh. Oh, sure, Gillian. Joe timing. Agus. Sure, Millicent. Well, ma chuide sé an suas bheith sin scoinil ma bhís ceist san bí acu agus chilling me hugah san idir am a bheith didn't be Tim. Yeah, well, good fashion was of mine, so just keep my business of Chinese. Answer short, PhD. Yeah, no, I mean, it's mainly think me in like Tasha a project show van Koya vo Abby actually can bechor go direct unda a hug or some ransk show. I guess Haromio some Chinnayana, I guess I can Amisar and so acham I guess how many tolishan achami it's mainly me in green sònraichte and a Beelarish like in Yumi Kinship. And doi high flachig green sònraichte uanya ach an as a Irish Beurla chuteach like I kengalan out of a tar stew dahi poisonous. A lot of green dyes are poisonous. So I will shin kengal tradition over and charsa kind of and who me not that iguania is sort of I guess I shouldn't kind of if you tor Irish and cultaran eadar-dhealaichte go bhfuil ruúta gneánach mí in green I guess yeah sailing me bhil sin áirithe it kind of has this poisonous aspect to it.
So, yeah, and you make shock, Jenny, me, but shouldn't be a Cistile. Wat we joch is je chef fakel had ooit de Ghàidhlig new chef maar waar wat je vliegen ja dat je green chef fakel maar green party wat je vliegen but shouldn't over, yeah, you might have be heen the bike in a paper and by me a clock the fucking Bheurla get three a paper or a bite like you mean a clock like glass, one like and then as tradition and in the route as sire by necessity like a clock and fucking Bheurla. But yeah. We mean one to mention nu de gan mean piece scrif Ronnie Black chydig Sùilean agus vai machedd na ridden a rain na dyn va co-ionnan agus by me wonder nu leif me sin a fel seo co-ionnan rishin eadar-dhealaichte an an doim behe a ha geen drasta chumar rishin eadar-dhealaichte an an canan had shoulder that machine hofash get a bit generated na genic. Well, so the thing is ansna na amna na straya haro an technolas dahi holacharacha so haro doi an a janav da keensha could be an un da gach tiris be reddish reddish here's your Anish, sort of getting das and be a Yanavais Cheannanais, but I had, lèirsinn-dhathan eadar-dhealaichte Pantone or whatever. So it's, had arena and technolas, I guess kitchak, I mean, Speuclairean, but I mean, Ghàidhlig Speuclairean mention had the leave me root again. Ounce na canon aha eadar-dhealaichte stage and a fiamh, stock I see it and na canon and basically like commerce na slachara, so like dyes are a commercial substance. I guess na sering go ut kind of rake bishin sònraichte na ut kind of t-Seann. yeah but no had a lot of news because by me that I mean so a list free of achlan from McBain I guess I had t-Seann gewilschen hanjeli ferfa yeah have nu person nuanya Jean Ghreugais so Ghreugais mar seo ar o'i brian mi yn bwy lachlanish. Yeah. Hey, Kate yn laf if you're serious. Laf Sùilean. Kate, yn rhywun cyn y cwr dy laf Sùilean. No, Uisian. Charo, ach fa mi ddioch ar san yr a diolch ho inchnoch sa hangus bydd agad ddioch a cho blaste. And Jeffrey Dathan is written. Cajana túsan Ghàidhlig a chleachgu a ríist na cruinigh barsteach go bheith Dualchas is Litreachas. Aha. An lasar. An lasar. An ualas arsta. Nualas arsta fifa. Noch ra. Agus nudding going daránslach a go lévig an an achas an bí. Yeah, haneli so Cúrmi is Jack, agus hai Conlery Donalium is Michael Byrne has, agus the nurse be me Janet Viva, it's a Sùilean, be whatever, a cúr an clo, nor ha mi Jay-Shalish. So agus ma hausa son leibig and ish, cúr the posti hooker, is kidding me. Well, and then College a fine nothing at ag an amshin. Oh well, vig sin díoch ar lei, so cúideach is minich get just co-bracha hagam a hagena geheirstri da gan ar ceol is like Dathan agus stúhin a chlecht years an age again agus written. So could you be caught agin vision? Oh, that's for me clackan age is like coloring the past. She your ma and like and do I had Dathan and nach again an archaeologist. So I tore on me in like colored dirt. But by fear. Yeah, go dead hain vision ar lei co you. Kia thank. Well, could you be caught agin? Be caught agin Caitlin, me hain ridden mar sin. Uisian, as you hain son hien strach. Oh, hello, Gàidhlig. Time for Caitlin Vashin Gidos. Mirvalach. Agus chorder gomor. Agus house edoroi a rish and G
bhí an ardúla am an don dé far an ró so wow the audience mar go bhí fís agad agus ha caiineach am sin an lá sin a bheit ó sònraichte má. Díoch tain mhór agus féimi hín a bhí a scríag thugad dífar chusparan agus níimiisiid a dhealchear. Tain go ríist. Taingur san sin. Ceis na pring sy'n Bheurla. Dyn ni sy'n bys y siometh. Eile. Siad agus son Jennifer Kinja, felly yn y faw machydd sant yn y rawn. Chanysym yn dy enw ymryd iddo gria. Chanysym yn bydwyni eich glachcog gyro na dahan as gach arsd y reidd cymryd fyg y grian as gach arsd agus na cwmbaga pwrpi yn y fa geiri agus mi dra. Roedd yn y dwysyn sy'n. Stoch o gro. Stocha? Had this meaning me and sin, I mean, sin kind of a rare, can to any garaminig an la, some tasha brisig an la. Sin like tasha kugus is in year, ach kind of a rare and an amateur like an amshin, but well, but sin in a vice mean who great sònraichte had Dathan kind of do a gal is glass. Agus tron la, yeah, had na Dathan the slots with the saturated colours on Ghreugais eichin. But yeah, no, basaltan na tús fo inch nach go, it's like kind of ahiration and then làmh-sgrìobhainnean agus in Sùilean and làmh-sgrìobhainnean not a lot of me impatient. Agus how me heen had Rinn ken le Newton the tunes come to chus mesha Ghreugais fiamh. It's an acha eile. Yeah. It's a sin cast. Well, but be Carey, John Carey, an fér skriven article am mi leibh ag an agus ban an jallsin was van làmh-sgrìobhainnean Ghreugais, so har me a Jonathan an ordu, ben an ordu a rein Carey heen. Ac yn dynwch yn jalaf sin as y làmh-sgrìobhainnean hyn, so joblich amach van y... Yeah, so had Dan an van mig curious a yeah, heis Sean Ghàidhlig agus van mi smeking me you know kutermak eadar-dhealaichte Ghàidhlig because by eadar-dhealaichte gaun a rein Carey vo Sean Beurla, but yeah, so han Neil Jalvan on so yeah, well her sé gevel you know corker is an year I guess an tua go-dhiù is an Ghreugais is éidir an corker is an gal ha Jerach and is you know so her sé kind of na céhe príomh poin as a hampist agus an sin a iras for na Dathan eile éadara. Wat is cumerish glas of the Ghàidhlig of the luchd-rannsachaidh. Is like category literature and luchd-rannsachaidh agus falasach reflective. No, and the idea come back to kind of have luchd could falas in yeah good job. I think that van Ransig but be Jessica Hemming and she skrivig a paper show. I guess skrivig is an article sin who she could be paper eile Cheannanais eadar-dhealaichte sònraichte because by skrivig like equine grey. I guess mar a hasin shorsa the Rinn sònraichte lèirsinn-dhathan and your lèirsinn-dhathan tor faklan sònraichte acha. But by a fiamh sònraichte like glass a cuitimir na túbhain eadar-dhealaichte ag a fachil sin. So cuiríise isteach chuteach an go bhfuil míl is ámar a míne chuig mar glas, so or go bhfuil na fachlin cingilteoirí chéile or a ha so gléasam sin an facail láitsin ar san amber. Agus a sin facail íosid for Dhearmáltais or some sort of Dhearmáltais Germanic co-dhiù. So gléasam glas sin so kind of túbh
yellow is, so hirschi gavele, green plus blue plus grey plus translucent and shiny and yellow. Gavel ula a morun or some glass. Like, kind of a hula root, a strachas arun shin. Yeah, right. She glass and that eile I seen she of collery. Uanya like na sparsala, but by glass really and that I seen she làmh-sgrìobhainnean show. Pain ginch noch ag Goshen Cameron. Goshen, wel is son Green Rinn heen, shach me heen vid lewe machen de Ghreugais chat. It's blue. That's that and urin. Oh, very breen, hanneer sin get flying. Very well. Have we on the Bheurla come a leinsin? Sinna go with. Aye, okay. Sé ddíreach céiste bheith chum chóidirim go mór a chéitlan bheith fíor bheith. Ddíreach go raibh mi bríon rí maithar míon bátachan agus uair stó an turas go raibh bátachan fiúge fear an feich go pátran an nuge le ddíreach bharne sé ar seach peint an bí go raibh buia a chhlachchasa ar san da an éair agus bheith mi ddíreach wondar go bheith a ceantarí mar a ha fiúg beá nó glúasatach nó co-ionnan buia as an teag sin. So hasn't fear inch nach of or about me it's maybe trying to làmh-sgrìobhainnean me. It's like nachel buia na da chudírach. Haniel tuven the eile no like hanielach un vachel or some yellowish on Gàidhlig and as an indoi ha Jerry Cork ruig tor bachlin or some dahan eadar-dhealaichte. Ach van mishes me you could grey buia Karen chimply. I guess talk about Karen suspicious. So hashin gima inshin akaveli the clachig. Hashin Ja, dollar as Harry lean and lean scat nach the ringnet fishing. But tools in a bath in Ieskik and I'm she varnish about a shach paint. When me dir wonder go ra country is stockary forced and kuchach spuigu tanilism. well, yeah, so I mean, I fishermen incredibly superstitious. I nearly suck my rutigan and show and sestachin. Ha garum shorsa da drach forstanach. I guess happy you a faint like a bata aket garum. That's distinctly bad luck. So yeah, so I just did a sun shorsa protection a hood about the maybe get any mechig mar buie. Well, so haniel frecher acham gyd. Hang it gathing shanach. Mi a cwrdd nam cainia. Well, tap leaf. Apple like that. Haflat Goshen.